Grisoring God, Ren Artsfanson. Emi kau atur atau alean ke gisin siamon dah dah cakap sering. Ikau pun auseringat kau citi tin malan ke gisin mai pecukun. Jadi ika si pue apa dia pici met wisi pue fede tutren. Ewa monda daya farafat feridan ekke ekiek usap si wedi ingin minnesia rong-rong ka minnesia nani. Ngau ba le di severi ekke wogisin lon utia ke rarara angai sedi book King James. No to Bible mi bar wa me yaki sokola ngingin kabasan minesi sesa basa malare karafutu kisin sokola sedi no tuwe ewe awisana meriat fan andayari we ngingin malon no tuwe Bible mi bar Luke soponong meranu wa kisin ramelimo Pujak-tori ruamadu era ngayo muichana ramas mi jomong aedi iwe sap ganir o uredir are emen ebu feitore nge esap obuta saman mainan etian menaun kana puin momangayan kana ngapat pusin marawan esap tongeni neiton kaya Ugisin ruamoro Are emene bufeitore ngesap obuta saman mainan metian menaun kana mepuin kana memongayan kana ngapat pusin marawan esap tongeni neiton kaya sa itu ada kusidong rabe visu iwe emen esap marai ani rabengas o tapotongri esap tongeni neiton kaya Wakisin ramuario. Pudia demi amochen agata yimmi tekia nge esap motu mo o anleari o apungu liunin are epoyani minne epotongani efisiate aren. Ramatu punare epanomu longun nge esap tongani awasala chok medicine minnangani repoputa takiri. Symbiotic. Kiri seorang semam God landang, rene editin fayot, mi mama tarun percaya bahawa sugu minyak kepa besar rigam. Kesemutan wasi dari orang kapas matlan kiek meredip, pam kapas sebosat lan meredip, me pampa, me sejauh, kue borong, kue itu orang kapas pofernida. Ye harus dengar feridan Jesus. Amen. Meta men anemen epu feitoren Jesus. Meta men anemen epu iden Christ. Ye larat for sira solen iga Christian. Amen pun mutun kabas wa saurong palrong kabwe solen esa kama may free ka eman solen kama for sila kisara cost everything ye wa do kabasais po emwarin at afalafal po ikamo at somong mende wa basa wadiku kabasais katoni akaururu loragiagum lorat fan Lodimom, Donom Lady Anang, Igaya may do it, Bakabaka Kiki, Usudan, but Christ. Parie Ati Darabe Medesi Bakabasusun, Era, Ifa Ukukunom Tongue God, Lan Marao. Ifa Ukukun Om Acheri God, Lan Marao. Soling Lan Muchavel Berra,
Yesi atori eu kauken fan son. Point of time. John tibacham, John kayangani rora eu fan son. Manaw, amen awiris. So guregi. Kasi bafos usun sugun siya kira met kayan lon sugun eu tudong. Pawe ite dani yer major upgrade ka ayo tuala angangan kayo. Para mo lenyan sugun lon iwan sugun panangani sa valley fito yeralo ekki iwan sugun sa kira ebodo tudong. John sugun malong ewe sokun agukun kayo ra ukumea merlon PhD degree John Rat Fidi College. Ikanay sokun degree master degree ngari John Mangaramas amateurs. Usun nga ayaw cak par torbe rato gari par tori. Ngayaw cak sokun tibacham efisada. Osuk Fidi gogo lon family, lon community, lon mum, but non whichever. Manap esejuan majeres. Pung esejuan wanachar. Tong esejuan edit. Wanachar esejuan majeres. Nuwato ni abasa. Nge esapajuan majeres several. Epore la pungeri atuputup kita majeres me tunala lon manawan chommo. Wewen sibure cak pomoni nge mana siya obut siya baudalo ika sejuan war ekin asibu afeni. Tora wesamar utada or YouTube emelatin dorace mi jefelakan fispoyean ministry epotei pini an nenkot ke jonangan avalavan wa sereni eu medain ekoe anemen kapasusun manawan souding gerain fake manawan nomori gerai fake sisire kami bunga ya wewe fake atau putu buka makin ayat Tuhan aramas siagina pemain nge fake kuasa pemain ayat Tuhan fevin siagina boy fevin nge fake apa tolong ay matouch lan wijeven so lang siya tumunengau usa manaw ni manaw na tubutup pusiya ra yukich esa poso senkich good news ngenikit so den kerai mayor kinikinin don manawat esa tongani po fidian siwilin fanson me fanson ran maram igayer cost ika liwinen aneman sodeng apangay renat sodeng siside ikaw po iti mete wabasa ina balap seni rungero yeralo ewechek ewe aeto po siwili manaw seni na fanson tori ganay esa siwil you are the good Christ ani manaw endatin manaw seni na fanson tori ganay ina mo ika fanson tibacham pachakut bung epo si siwil nge ekiyak esa togani epo siwil kadori guna lonat samon Jesus Christ yemin lonat afala fari kanai wa to e kotwak sin seni lon pugon luk sabona wal maruan ruame de ngani ruame fisu sibuka sani pusin Jesus ren met me guna sap Wanporon me guna ika samach ko ngemet pusin Jesus e guna iwe a force don ayun ekigin ekailasan wa to de village
Upuwato e kiek si kono nolong lon mete soling. Mete Christian. Mete si ropa kich lon muijafen. Lon ogisin rua moaru. Sisa se is eu kapasai singani e puina ramas mi edi. Era ia deimi. Amo chan au te eu imi tekia. Nge sapa komon motu o kuta viti. Fita ukukun liunin pisakin. Pwede silay ara anaf noon moni. Ane potongani awa sala wangang. Ye e kabasis. Jesus are word. An platform. Ngeri manawan eman soding. Ye listen. Mi awan mered Jesus. Yenan may mutan. Fan par yenan non pwede I soding. Ye met Jesus here. Red court. Archoni ika member lani muijavan. Ida mete soding burger. Pare court. Arfiti ministry. Muijan chon feila aronga. Ewa kabasalim. Fidi muijan yadak. Ika buong fadidan soding. Memuijavan. Ida soding. Pare court. Achali melip. Ach pirum, ach peiriti ewa iman god. Palme tangang raferi. Ina soding. A coach. Ar uis lon mijavel. Parina soding. Wiyemet watoni ubora. Ubabasa lone kapasmei negatif. Esap ngiyats. Ngubufiti ngingin lade kewagusin siya leani. So lang hurts. May lap seni anchachak apat sagari. Ika chia ngani Jesus. Liun sa valley di ana ugusin ruame di mo. Ngayew muichan aramas mi chomong ra edi. Wato porosan manaway leso sore wato rong lan fed. Ida pocak kamud me vitamin ramot lan fed. Aliwit sa veda yagiyak. Lanu kukun week. Lapsani week ayak kamon la ya falafat. Ngay kew kukun rong ayak falafat. Ngalipan wa keki minne wa amon lete. Wa kameliman tagir. Rencha kayo kusin. Muichan puin aramas. Ra edisises. Sapren karan guna. Papayaw na ya falafat. Lana kaulingat renin fedalo. Uso akafalafal lana muichan megis. May chokuk konseri aja fed. Sesirika rapfan mo dori rue. Rabucha kamot mekots. Nga usisiria pota usiria kon. Wati kikin ay tolong de sorong wagura ewugu. Budupan wake kikin desen. Ayun tes no aferdeni. Puin aramas. Ngamete si sa serare puin aramas. Muichan aramas mi chomong raeti. Ye ayun kiek may aucha. Muichan aramas mi chomong. Ayun muad lone kiekin chomong aramas. Pemeren coach fiti muich mi chomong. Nomlen muichan soding. Inai soding. Dupan kaya to kaguna po may reman kanan finalisi eman son koa wadiwan. Sabunan matawi ngang usani po nomlan muich mi chomong. At evaluation ika at apple met soding elong on chon muich. Samu chen wan day giek. Esa bung may muad ika minom lana sa gieke siwedin. Esa long on fide aramas ran choni ang muichevel. Esa long on fide aramas ra chufangan para yodak ika alis fanganir lan kabasan god. Na egiek ika mego reneman tumuruk para fenduk ren. Aruan
A chomong aramas minom arun sises. Lani fan so sises a fos. Nge sises a sap nganir. A wedu an a platform nganir. Ia ika met soden. Pusisap chuan atuputup. Prevent fake killing. Ia wasosan kids lan Christ. Wabasa may pasa kada kengingin fosu buwado. Ngayon ngingin metu agura malana kelasen usap siwidi. Alingatin ikia krenna chak muten foslan ukusin ramelimo. Esap mainsin ekaramas mi eti sises. Rawasewasen solen. Ladeu titin rawasewasen etiwa mediku sises lan manawer. Lan bukan matu sabun fisu, wagisin rameyo. Era esap ideider mainsin ra aidangan ni main mesamod, robotorong lan mon god. Wadina tugus, esap kits mainsin mi nonnom mi Johnny muichavel, sap kits mainsin mi nonnom lein wasawasan soling, siya known ewa samod, Jesus Christ chonangang igachon kayo. Mayat we sibabusin ada sikit. Renat cekia tu yoyan mayan Christ lanan kawas. Katoni kapulfu ufen dokter. Esapuen dokter. Katoni kapulfu ufen polis. Ngesapuen emen police officer ka policeman. Tibi-tibin cek. Solen milap seni ana mere pocek eti faili Jesus. Nonnom failen solen. Parlandenian an solen wejage. Ye ayun elesen siawato rech. Meyet arts nonnom de fider. Meyet arts fidir. Nge temuru kete muadila kapalara popal enemen pun renana ka pinesanuk om ka pawewe ti auchan ewe rabangas ngoru om ka padiku o edua pu ye e ki antolong lana we marau sisa sika got amanda da feridon arwan egiek soilang mi lapsani ane mene pocak feito ren Jesus. Ayun eti Jesus. Lalu kesin ramono. Ina aremen epo feito rei. No ciagu meki sokolang ingin nge eu cek kiek. Ia a feito rei. Esap tongani nejon kaya. Wewen Jesus era op meitufits, meitongani, pueman antongani feito ren Jesus, nge ewe cak marau, narap ika paralon, ese siwir. Kamo di ganay, ka feito ren Jesus, nge ese or siwir. Wadonia basa eu kabasadues. Arts mittong le ekegeki pemiwar le village ngeni Jesus. Pagitan sakat feitoren. Nge iso sempong. Fadalan arts feitoren Jesus. Esap aramas medicine mi feitoren Jesus. Ra wasawasan sidei. Our leader, amurno ngeni Jesus. Wewen soiling, melap seni ajatak sipo eti Jesus. Melap seni ajatak sipo nonnom lain soiling. Wewen soiling, melap seni ajatak feito ren Jesus. Ye met soiling. Siaka pasusun met negatifan eyekiek fidian eyekiek sisa saka pasusun
Aruan egiek me yau cha. Met na kemuchan. Meda era souden emuchan. Ye ke torret Jesus. Puin aramas. Luka makke usur. Ramen kwa di Jesus. Pika sorar kwa rapiti. Wer sapwifiti. Ngepor pobun. Ra romorong. Chomong meleir. Raguna. Usun minne Jesus aferi. Aferi manaman. Afalafal raing mar. Ren utsuna falafal met Jesus abasa. Nge luan raguna met kei. Ekwa ir mi orar ter. Ar osupang. Ar nit lan manawer. Rara iwe inan. Inan ike iye epotawe. Eke osupang me osukusuki. Ugafiti. Sapadia me vian chomong aramas. Sisa satong ni ferry maraman. Inan afis lanan muijevel. Sala. Raki. Ramuchan para boleh edi. Muijan aramas mi chomong. Fan chomong yosin kich. Samuchan edi muij mi chomong. Inamo igak kich me dongan iguna adil lisin at kay osukasuk. Mereneman igak fiteman ir me dongan ni adil singan kich. Gasisani si boboya len muij mi chomong. Ngayocak esaina meren Jesus. Esap amuijich nge ekkesiu di manawan aramas. Yei meren Jesus. Yei boburan Jesus sabsevel ngeni muijan aramas. Oa sukala met ekiekin fani dia. Para nolong lan rebaweweti. Ye bobun Jesus ana war ana no levider. Lalu kesendria mono, mau kesendria bevisu. Areman epufetori, ngesap oputa saman mainan, ye ngingin lon Bible neighbor. Nge esap oputa saman mainan, pulingan menon, puin mefevinan, ngapat pusin manawan, esap tongering, neijon kaya. Iwa lon ukesendria bevisu, iwe ngeman esap mare ani rapenges o tapo tonguri esap tongeri neijon kaya. Fos me uchaya misa wakalun lon alane ke ugusin esap tongeri. Esap tongeri. At sipa solang may free. Sisamani at kudamarao. When at so young ida, nifang may free as a come. If it's a sabon ro, wagisin waling. Wagitan ankot umawach. Awa gina manaw renami digiduk. Nga ginayami manaw sapa visiami pwedifangami merenko. Ye kiyak. At siya tolong lanay manawan emon chon dikume etiwa Jesus difang kasi molol ren pag feri watch kebora iwe magot ngawa ferien kebora ngani mete kemo cek dubayani ewan manaw ye urusan cek difang sering got iwe at siya souding ye ikiek wa baca si popar nolong lan Fossil kisara cost everything. Ifa kukun om tongi got. Mi lapseni eweran de sorwe. Sagunan na fatal la rach fat. Epuseni semun. Ika epuseni eweran. Ye giek. Ika pakara paka saulen. Ifa kukun tongen got merem. Pagkapagutta. Kabo macam hati-hati ngani. Esapal mader. Met kapoturi, pengenran, typhoon, melimel, ikafan tinanakar. Ewat tong esapak kesiwan. An bukan rom saburang ol, o kesinongan merdengar.
Ideitan aramas medicine. Ika ir medicine. Rebuside meda ewe samol. Ewe masta emojan sedir. Anna fansor ajacak tutulap lon kapas mimajaras apa-apa ifutukat. Adoria fansor sibure kayangani sibomuen sibofevin lon arts etiwa matap murinaja samo. Tong na ekiek siawat. Tong e god lon marau. Lon bukan matu sabunangod. Wag sedelik mevisu. Ekis arua ekiek siadleani lon ogisun rame visu. Por lon bukan luk enodo ya fos ikake se obuda sama mainom no wim ngematu tolonga ekiek epo siweli ngepo positivity. Ye tonge saman are inan lap sedi. Aso korang ingin sedi medo lukera. Ye esa pabuda saman mainan. Ngematu lon bukan lon sabunangod ogisidelik mevisu. Wera ye tonge saman mainan lap sedi. Esa fits ngeri ana bwe neiton kayo. Ngaya tonge nonyat are nengin lap sedi. Esa fits ngeri ana bwe neiton kayo. Medai sisa saya suku dalam lon ipuk luk sabunangod merani padi ejak lon bukan matu. Ana men epo non sisas. Ana men epo soling epo tongai sisas lap sedi medicine. Wewen sibuang edi sisas unusan atstong esap nosapunjak esap tarangap na ewangangan asonga ika amengawa kot. Punah cai kot sisas eman kot mi lukomong onang. Ika sangat di parangawan wai kolonglon. Kita kesia family ika siside populi wacacak nganikis nosapunantong. Iwe epor typhoon lori watchko. Pota epor cak nosap ngawa aun sangonuk eitong upar mocan kapangedi unisarong tong. Aruan met sisa semocan sedikit. Sedikit. Mela. Kebwe mela färdidan. Kabasan melan sodin färdidan Christ. Esabwe mwedilan kabas. Wesewasan. Wewen kabasan irabanges. Esabwe matojun fanuat pasangai kaudiosin irabanges siayani necklace maramar. Allingjak. Kabasan irabanges ika mela. Esabwe matojun on setting. Pasipocak tuani ika nadi yeri. Ike coach bisa kena sisilingeni met ebo katalo. Met ebo ni nido ika mela. Kabasis en meitong ekot. Mede siya kamera Jesus usude sokun mana. Jesus ay dingarigit. Was solen ika mana solen eu death insurance. Eu insurance in mela. Ngesapwe life insurance. Jesus ebase ika require ni at si popat tongani mela feritan. Ika bwe akapasana wewe desore laraj fer. Epo ye bobun sisi kutta sisis poren ngawan ren. Ngepo fanivan kya keside bobora ubame. Kabore kon fan puada sani omlenia nasus. Esa tahu. Esa work. Ngayi met ekawe John Kayan Jesus ra atau lengarlo. Luban ra wewe ya chiti mete Jesus eka kapasusunay manaw. Era luban ra potolong molon ekis riefo rea di babuan. Waman ekis deri medewe ewe masta tolong lon. Watu Petrus luban ra turufi ngarai ra pengasi weposun Jesus watu ar witu mo. Au semochen. Poisa fitsigene upamani man ewe masta. Au pafan sore itu magere au ai ra pengasi umban kiram meren. Ar wapwa igara pagura
Paratolong lanod sokun ria feminini feridan Jesus. Iva ugugun om tonge Gotland marau. Amut sudan yei auri gadini kiek. Jesus ese anu akich. Usi bongutan likitara achedi me ach feitoren. Esa pasai ke usi bon wokus usa raiwe usap cuan feito usap cuan edi pengamisut kapasa Israel marawi. Eja karama sama kei boros duk lan sobonongon metu sinongon. Era punnaun aramas a feito pue begita o amarawa minne amala jalan. Luan sisa sakka pasusun esok kun manawan emon con dugui meside pue touch me afere mi weres ngefenie popun anetto etto pue begita kits ngeuto pue pat ngerikits ei manaw ye popun audang tin point dana aja falafal om fanson filiata decisions om pun lanang filiata feridon medesi ande ani sisa semutan pusipu ekia kecil med sodeng med nak ki boyan sisa seorang lanau kesin ramu adi gua ande ani matumu nenengari kecil akka baca fiji liwinin om kebueti kebutuhan ini en memoten kebutuhan ini fiti esa pot matar sipo ukurumot lan an kodi mawach po yemin ne kot akar kitren po sipo saulang ngasipo wasawasan saulang sipo saulang ach mete mene po filata fanitan e boyot ane pa kom ekkekiek ren mete po gura mete po fer memet ewe angang e po atolong Allah ewer manawan soding esa majaras ika miur emande nami ke sommas am ayaka fala po mi majaras esa po ikanai sipue awanawan pasapal tori fanson mayor sipue awanawan posisera pakit mi mallata sipue diwa diwin sevelin atwa samu nge sabu puesa sen kich metsia kiki pakit ngay namo kukun way reside sokun manam sakay lapseni milyonan aramas idei dan year rafida ta perwedi Christ inamo ikay may malante inamo ikay mesile pamiyor pedian rapotolong revolusi met keregi puai baba ay tuvich me ay feyot ngarak kabasa ispata pun radical where any seasons na aucha seni mention minera any seni fervan rafilata perbueti seasons pagtan arliku where tipis ramusor me artongani nonnala pekidan ike anganir eusokun abiluguduk kesegunaren nomoni kesegunaren bisakum kesegunaren omangang kecekuda renom lugu Jesus aurna abilugudugun med ka nomike ngani bekudon ra abiluguni ots minne minnam bekudon ein manam auja yeminne ra feito pret Jesus Madiku esore mancana falfala kabasan kot. Epo falfal bue asiora arma seri kot. Arts mujen. Pusi bue tu asises o ani marau. Pun dugun Jesus esora dugun. Nge usamujen. Epo orang ot seri ei afalafal. Epo tu planana giegi. Pemanawan saudang di majaras esor liweden
lan bukan son sabon engon meruari og zideu me hukisin ro alon Jesus ngani non yara ausap lodidan delugen au boleh kukot au boleh kuri ye memurin an Jesus memot ngani non tron kai ko wa kaporo sangan ir meto boleh fiskari e boleh melo mot lan ora ewim sarasan ngani non tron kai ko wa awal dalo meto e boleh fis lan o fanson passover iwe aurar nuok kuset kocan kai e coach ralus hop met cakau chan e peluku met ke uai ke ki bai tuvich fen dan e family pue ye e pole pakumot por lanchak ulinga tran ulinga tier ngewa wadiku e pole mer e pole la sariken we sise sagra ye pobonera osap lalilen o tenuokus o pole gukot nge o pat lukui ru kabasan duguduk e sise sanganinan ko jon kai igakich me pal tolong lane sengan rena ta feli mete souden me mete kos rene mena souden bu yeme sise se wala kach ke sap lalilen dugukot pat lukui ifa suram ke pod dugukot pe padus liwit se veli ti de bob kot aferida aferifan Abuar gerit po ekot siya eri kot emen kot me manaman me dekia. Ngemet siya tolong lan kot anemeni matouch medicine. Esak set. Esa po siya tolong lan eko genria fau pun kot esa side. Edi fiane kot siya tungar kot ngeni pecekut lan manawan ay saulan. Murencak atura long lan ay leni keberia feren. Gue sa complain. Sa ngedingan. Mai facak padiwan ay yotek. Utungar po pangani pecekul saya ngani leni na iba bang abang. Nge God side yatsu afan peluring yotek panganu kew leni kapot train pagkapoeman soudang lupan kanto ngeman soudang mi pecekul. Gemet sisa sera luku God. Mete kay event sika avis masawanan God atat ngani verifan. An mo sisa se podela po pamelo. It's a vis peliguran God plan. Yemin nesi se seradi dan kejanka. Opo cak lugu God. Igamo po ang tolong lani rief. Igamo po palmelo. Ami lugu God e pat sige. Opo pat lugu. Opo lugu God nge opo pat lugu. Alon Jesus. Ye ewe manaw. God atina to Jesus en me lugu. Pagka kasaliku po kota tina to Jesus, may daw chan kepada Jesus. Jesus avekto peluku non namun medicine, pauliti emanusun cakits, puepo malo, puepo tuvich, omusimusan tibis, puyemin ne kota atongan in nanganigits, nga atongan yang basa, ina nei uafakun bawarin. Jesus Christ, ebotumur kits, mitungor. Ana bali sikits. Nagitron tungaran si sa salilis. Siwa sila ivausunat ang sakits. Afekto ay repagas amelo ngapal manaw sevel. Mete mo dyan. Upadiusun meta mo dyan. Are ka sa poput. Mete karang kahuya tayo puwepot nampayaran manaw. Kasi buwek. Kasi tongani kapueman Johnny diseases. Ayodik. Bekot ewe at sa mga dikit. Men at souding. Souding may free. Nga sa jeep. Ika liwan kukan. Bekot ewe veya chuan kabas ka dikit. Yari rere afarafan usun nge eureri ge infendoriri pan accessory. Kids medicine sa dorai dagari kids known Jesus tankai. Nari boraus a wedding eu nagarawun metufitsin man nannawun even tankai on Jesus. Evere bo fitorei
Esap tawari abore iton kay. Ika esap eteriye napseri. Iran saban puriwan queen panpusin marau. Kesedawari ne iton kay. Arregasap nugu marau. Pusin marai ami ravis otak petumri. Ke rurios en namdan e borosen even sang ke imni tekia. Ibakom negeriot inventory pe potuvits. Ewa gage prefer. Murana barkapa susur even king. Me yo rekuguna son view. Ah manna dagri maun ye posirei. Manna dagri are pasis. Ga ebo waiting ga sabu. Saporon e boros ara parirausu. Even esitogari reitanka. Arresa pendugu meidisu minea. Eu afara ngerigit. O sisist. Sisis e wakom. Sisis e wasawon. Not Mateo sabone kon moru kisin raveriu. Ravor. Ya awan tu marawan. E po put city. Ya a fangara marawan ferry day. E po marawan. Oget na wadan si po pisekin farufan de fietsen farufarus. Na put city git marat. E maramarun feyetin maraw e po nombret. Our red non Jesus Christ. Even a eri nunggot a eri bar. Even me ideri den God Jesus tokka. Me popan man verfurun maraw. Sap maraw fan pusiritan. Nge epore maraw fari den Jesus Christ non titikin. Me never saw rege before fari den Jesus. Ifa agugun non togi God non maraw. Sibukan ikan iki usin min nakabasen God ngeri kits mari rai garai. Ifa agugun non togi God non